Ideja za sam nastanak festivala bila je u tome da povežemo proizvođače, distributere, korisnike, zapravo cijelu industriju na profesionalnoj razini. Izuzetno smo ponosni što smo u suradnji sa Metro Hrvatska uspjeli organizirati po prvi put dodjelu Michelinovih nagrada. Pripremamo zapravo za sljedeću godinu nove, vrlo inovativne projekte. Dođite, uživat ćete sigurno. I did a coffee roasting masterclass, where it was sort of like a expert level discussion of how to roast and control roasting curves. We just in a panel with some other folks about starting up cafes and kind of getting into the business. You know, it's small and it's wonderfully friendly. Like everyone seems really happy to be here. There's like no sense of competitiveness or anything like that. Like people are just like really enjoying each other and it feels like very mutual support. It's really nice. Jedan novi format koji u jednom izvrsnom prostoru sjajno funkcionira na ovakvom prekrasnom vremenu. Prva je godina, međutim vidim da se ljudi sjajno zabavljaju i da će do godine i u idućim godinama biti još bolje i još kvalitetnije.